Ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane wowe dukurikirana uherereye hagiye hatandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero ngiye kuza gato tuganire kuri transfer irimo iravugwa cyane. Ni transfer y'umusore ukina ikipe ya APR FC Ruboneka Jean Bosco. Ni transfer yagiye ivugwa cyane mu mwaka ushize ndetse byashobokaga yuko ashobora kuba yasohoka muri ekipe ya APR FC muri sama y'ukwezi kwa karindwi mu isoko ry'igura n'igurisha ry'umwaka ushize. Ni transfer ngiye kuva imuzi muzingo tuyiganeho neza gatanu kuri gatanu turebera hamwe ese arerekeza he, ni ibihe biri buze kuba cyangwa se nizihe mpinduka ziri buze guhita ziba muri ekipe araba avuyemo. Nk'uko bisanzwe rero banza urebe neza niba waramaze kuba wakora subscribe, niba ari n'ubwa mbere tubanyaro kuri The Sport Move wibuke gukora subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara kugikora ujye uba mu ba mbere kigeraho neza gatanu kuri gatanu. Reka twinjire muri transfer gusa turayinjiramo tumanza turebere hamwe ese iyi transferi ni transferi imeze ite. Bamwita Ruboneka Jean Bosco, umukinnyi ukomeye, umwe mu banyarwanda bakina hagati mu kibuga bahagaze neza kuri ubu ngubu ndetse ukina ikipe ya APR FC. Umukinnyi ntekereza ko ni umwe mu bakinnyi baciye impaka ku kintu cyiswe box to box cyangwa se wa mukinnyi ukina umunani ufasha hagati mu kibuga. Biravuga ko uyu mukinnyi ashobora kuba yakwerekeza muri ekipe ya El Merreikh, ikipe irimo irakina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ikipe itozwa n'umutoza Darko Novic, umutoza waciye muri ekipe ya APR FC, umutoza umuzi neza ijana ku ijana. Ubundi iyi transfer yatangiye kunugwanurwa cyangwa se byatangiye kuvuga ko Ruboneka Jean Bosco ashobora gusohoka muri ekipe ya APR FC mu uramwaka ukirangira. Byavugaga yuko ashobora gusohoka muri ekipe ya APR FC hamwe n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye barimo ba Clement ndetse na ba Niyomugabo Claude. Uyu mukinnyi we Ruboneka we byanavuzwe yuko yifuzwa n'amakipe atandukanye yo mu gihugu cya Tanzania harimo nka za Azam ndetse na za Simba zamwifuzaga mwiriya mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Ruboneka Jean Bosco rero ikipe ya APR FC bitewe na projet yari irimo irubaka ndetse n'ibyo igerageza kubaka kugira ngo izabe ikipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga, kandi ikintu cyo kugumana abakinnyi beza cyangwa se kugumana abakinnyi bawe beza ni kimwe mu bintu by'ingenzi ikipe igomba kubakiraho. Nk'umukinnyi rero navuga ko wari umaze igihe kinini muri ekipe ya APR FC mbere yo kuyizamo avuye muri ekipe ya AS Muhanga. Umwe mu bakinnyi ntekereza ko bagaragaje umurava cyangwa se batanze byinshi muri ekipe ya APR FC. Nyuma yo kuza rero agafatisha ndetse akazaba n'umukinnyi mwiza muri ekipe ya APR FC, kuko kuri ubu ngubu mu bakinnyi bakina mu Rwanda b'abanyarwanda bakina hagati mu kibuga ntekereza ko nta mukinnyi uri hejuru cyangwa se ujya wipima ku rwego rwa Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco ni umwe mu bakinnyi bagerageje ku ihinduka ry'abanyamahanga cyangwa se umwaduko w'abanyamahanga muri ekipe ya APR FC waje, ariko Ruboneka Jean Bosco agakomeza akaba umukinnyi mwiza ndetse akagerageza kugenda yicaza bamwe mu bakinnyi bari baguzwe. Murabyuka umwaka ushize ikipe ya APR FC yagerageje kujya ku isoko gushaka abakinnyi bakina hagati mu kibuga ba Richmond Lamptey, abo bose yagerageje kugenda bicaza kugeza ubwo bo basohotse muri ekipe ya APR FC bakamusigamo kandi ari abanyamahanga. Kugeza na n'ubu ngubu rero ni umukinnyi ugikina, kubera ko umwaka ushize mpita ninjamo ukuntu transfer iteye. Mu mwaka ushize ikipe ya APR FC ni ikipe yatozwaga n'umutoza Darko Novic, umutoza usigaye utoza ikipe ya El Merreikh, imwe mu makipe navuga ahagaze neza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, ko niyo kipe imaze gutsindwa imikino ibiri, ikaba ari ikipe navuga ko no mu buryo bw'ifaranga ni ikipe ihagaze neza. Uyu mutoza Darko Novic akimara kugera muri ekipe ya El Merreikh ndetse akumva ko bazakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, yahise atanga proposal kuri ba nyiri ekipe ya El Merreikh ndetse n'abayobozi b'iyi kipe, ababwira ko yifuza abakinnyi bagera kuri batatu. Yifuzaga umudefanseri Nigena Clement, akifuza Ruboneka Jean Bosco ndetse na Niyomugabo Claude. Abo ni abakinnyi umutoza Darko Novic yaporopoje ku bakuru b'ikipe ya El Merreikh. Hagiye havugwa amagambo menshi cyangwa se hagiye hagaragara amakuru menshi avuga yuko iyi kipe yatangiye kuganiriza abo bakinnyi, gusa kuri ubu ngubu uwo birira ikiri ko ashobora gusohoka muri ekipe ya APR FC. Ibiganiro bigenze neza n'uyu musore Ruboneka Jean Bosco. Umutoza Darko Novic yavuze yuko uyu musore Ruboneka Jean Bosco
bitewe n'uburyo akora cyangwa se working rate yiwe mu kibuga, ndetse twese turabizi uburyo Ruboneka ni umwe mu bakinnyi bashobora kubura muri ekipe ya APR FC hagati mu kibuga, ukabona ko ikipe ya APR FC ku kintu kijyanye na physique kabisa mu buryo bwo gushaka umupira iri hasi cyane. Ruboneka Jean Bosco umutoza yahise avuga ko ari umwe mu bakinnyi bashobora kuza bakaba bafasha muri ekipe ya El Merreikh, nubwo ari ekipe yagerageje gukina ikindi mikino nyafurika, kuko mu myaka 2 ishize yari iri mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Uyu mwaka nabwo navuga ko yaviriyemo ku muryango, kuko yari yarenze raundi ya mbere ariko iviramo muri raundi ya kabiri ikuyemo n'ikipe yo muri Congo. Ni bimwe mu bintu bitashimishije abuyobozi bw'ikipe, ariko umutoza yahise arekomanda yuko baramutse bamuzaniye umusore Ruboneka Jean Bosco akaza akamufasha hagati mu kibuga, ari umwe mu basore bashobora kuba batanga umusaruro muri iyi kipe. Iyi ni ekipe, izi ekipe zo mu Barabu cyangwa se izi ekipe zikina hano mu Rwanda shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, haba Al Hilal ndetse na El Merreikh, ni amakipe y'abagaga, ni amakipe y'abantu baba bafite ku kintu kijyanye na mikoro. Ntekereza ko ari imwe mu makipe atanga amafaranga ku kintu kijyanye n'igura n'igurisha. Bivugwa yuko rero uyu musore niyo Ruboneka Jean Bosco ashobora gutangwaho amafaranga ataratangwaho umukinnyi w'umunyarwanda ava muri ekipe ikina Rwanda Premier League. Wenda urugero avuye muri APR FC agiye muri Rayon Sport, batanze amafaranga ngana amafaranga ngo azamukura muri ekipe ya APR FC yerekeza muri ekipe ya El Merreikh, ni amafaranga menshi. Ngo ni ikintu kiri gutuma iyi transfer itarangira neza, kuko haracyari ibiganiro ngo bakomanze kuri ekipe ya APR FC bayisaba umukinnyi, kuko yari afite amasezerano muri ekipe ya APR FC. APR FC ibaca amafaranga, ariko ku kintu kijyana n'amafaranga cyo ngo ntabwo aricyo kirimo kirananiza cyane transfer, kuko aya makipe ni amakipe afite ikintu kiswe ifaranga, wayita amajejeta faranga, ntabwo naba nibeshye. Aya makipe yakomanze kuri APR FC ishyiraho igiciro, ubwo bari kumvikana n'umukinnyi ku giti cye kugira ngo barebe niba bishoboka yabasha kuba yasinyira ikipe ya El Merreikh, akaba yayivamo akerekeza muri ekipe. Ni ekipe irimo irakina shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Ntekereza ko Ruboneka Jean Bosco ku kintu kijyanye no kuba yakwiyadaptaho ntabwo byamugora cyane, kuko ni shampiyona amenyereye, kandi Ruboneka Jean Bosco ni umwe mu bakinnyi bakora cyane bakora cyane. Mu batoza bagera kuri 4 baciye muri ekipe ya APR FC bemeza ko ku kintu kijyanye na physique working rate mu kibuga umusore Ruboneka Jean Bosco aba ari hejuru cyane, abaryana. Gusa iyi ni deal nziza ku basore b'abanyarwanda, kuba navuga ko wenda we ntabwo agiye gusohoka u Rwanda, ariko agiye kumuvinga ave muri ekipe ya APR FC ajye muri ekipe ya El Merreikh. Cyo wahita wibaza, ese ekipe ya APR FC iremera kuba yamurekura? Kumurekuraho birashoboka cyane, kuko ntekereza ko nta kipe yapfa kuba yakwanga kuba yamuzitira, cyane cyane ikipe ya APR FC nk'uko ihora ivuga ko ari ikipe irerera u Rwanda. Gusa ntekereza ko uyu musore njye ku giti cyanjye ikipe ya El Merreikh ntekereza ko yakavuye muri ekipe ya APR FC ajya muri ekipe zikomeye nka za Simba, za Young African, za kipe zihora mu matsinda. Ku ikipe ya El Merreikh nayo nubwo igerageza gukomanga mu matsinda ikageramo, ariko nyine ntabwo irahozaho tu gusange umwaka umwe ihoramo, cyangwa se uyu mwaka yagiyeyo ejo bundi irasubirayo. Ari nacyo kintu ubona ko kibura muri ikipe ya El Merreikh. Ngayo nguko rero nuko nguko transfer imeze. Gusa nge ikintu ndakora ndakomeza kugenda mbibakurikiraniye neza 5 kuri 5, ubwo tuzongera guhura ndimo ndabagezaho amakuru arambuye kuri transfer, ndetse mbabwira yuko byarangiye. Ngayo nguko rero reka nshimire wewe wamaze kuba wakora subscribe hano kuri The Sport Move, nshimira wewe wamaze kuba wayikora, ndetse nawe utarayikora kwayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Nge wumva Nebu Fabrice, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.